Good morning, ma'am. Ngasi tawuse UPSC Prelims nagsalaanin Prelims ki mock test analysis tawdoni ahamada akhona hojik taraktoise mock test se previous year questions ha 2011 dai horaga hojik phawagi leiba previous year questions se akhoi analysis tawse ko subscribe tawdaba oitaragadi subscribe tawshanbiro aduga singse yawba yani ko subscriber only taina thamjagani ko aduga ngasi tawdoise 2011 gi question kun muk tawgani numit khudingi natraga su numit nomadan anira humna kumba dum thagalakke ko dum analysis se tawraga aisu 2011 to the previous question sing sa hana amdang pasana loshalaga aduga makha ta mock test kari kara sing se tawrake na tawsabani ko the hours ko ahama question hana yengse ahama question da in the Union Budget 2011-12 in the Union Budget 2011-12 a full exemption from the basic customs duty was extended to the bio-based asphalt asphalt. What is the importance of this material? Sida I hama the ain haizaning base question se UPSC ki question se browse se kamaina tawgani adu do han haizarakeba budget union budget aina sida sama yawe union budget ko to the union budget ana ma yawe union budget 2011-12 ana hairabni na koi budget se pa da ba yaro budget se koi any koi gi kanogi January February March February January February ada budget session lakani adula puthokpa budget to koi padaba yaro fazana ko aduduma pabirani 2000 ngasi 2011 da hangiba question ina mai budget ta yawba question ne ba hangaise aduduna adigi bio based asphalt hana bio ban basing hayadi sustainability da adigi environment yamna so oidaba adugumba asphalt hayadi khoi koilas to ni ko koilas thabado lambenda thaba koilas to adugumba bio based sulfate ama puthoe habane ko akoina koila se si sum yengba dum khangamani ko koila se kaino koila se asphalt se kaino akoina fossil fuel ne habadi kaino fossil fuel hai se akoina mai koila se season ara madungda amuk renew to ba yabra yade ko petrol je akoina mai thadokra kanda akoigi kanoda gari da petrol ja hapchan gar kanda amuk renew to ba yabra yade aduduna masi is non renewable di oidoi ko non renewable aduna non renewable oiba fossil fuel se sisima ai exactly khange ko 2011-12 ta I budget se ai shung khang de ado budget se pa ba yaw gidra taraga so masi ke question se kamaina khungani habado ai hairak ke ba ko masi ke question se adi asphalt hai se kaino habe sima adagi bio fossil asphalt hai se fossil fuel ne habe se kitang khanga ga masi ke question se khumangam ying si ko unlike traditional asphalt ko bio asphalt is not based on fossil fuel bio asphalt se fossil fuel ne habe se medi mayam khangnare koilas hai sibu koi fossil fuel dagi tholakpa kano oidoi ko haidi thauthi ni ba sembagi ko thauthi gum mo ne ba aduna akoina fossil fuel ne habe se medi do bamna sagat pada dum khangba ngamani ko ado asphalt habe se koila ne habe se khangdraga dim si question da khumba ngam maroi ko traditional asphalt habe di traditional asphalt de akoina fossil fuel the best tawani habe sima dum khangi ba fossil fuel dagi tholakpani habe sima but ma haisi kano one is unlike traditional asphalt bio asphalt is not based on a fossil fuel masi jimani chumma ba chumme ko abedi bio asphalt habe se fossil fuel the best tawde habe ne ko fossil fuel the best tawde ado tawramba su yai ai khangde ko tawramba su yai tawramda su yai adubu traditional asphalt di fossil fuel the best tawi bio asphalt di kanoda bio asphalt di kanoda best tawde habase sabsana koina khangmang amdraga so sigi question se koina kaino ni na lawse ba chummi na khalase ko one je chummi hai ta na ga di next ki chumi yeng se
bio as well can be made from non-renewable resources. Yung bio as well se ngasai fossil fuel ne fossil fuel natte na akoina low grade. Chumena khan taragadi kedoba traditionally as well se bio as well se akoina fossil fuel degi derive charopani na khalle ko traditional bio kanu se as well se fossil fuel degi derive charopani na khalle adu duga bio expel and manas da aina no ba putho iba bio bu pantara ga di akogi living beings tagi puthorok pa kanoni ko living beings tagi or puthorok pa expel oi doine asigum basina fossil fuel tagi natte na sida hairam me adoi tara ga di sigi ha ba statement ja kona chume khan tara ga di second chuba statement jo bio expel can be made from non renewable resources ulta chatro contrasting with rubber aina haizani se habedi mamang da fossil fuel na saban natte haiga taragadi non renewable resource tagi tholak pani haiba taradi masi ani se statement ani se contrast level contrast statement ani se contrast lamni na khoina kadoga hara kanda 1 yaubada 2 je yauroroiba kai doiba 1 yaubada 2 je yaur habedi yo ahabada biofuel se kadoba bioasphalt se fossil fuel na sabane na haire wanate fossil fuel na saban natte na haire fossil fuel habedi kaino non renewable resources ne ado bioasphalt se amu non renewable resources na sabani amu haire eba ditadi ani je contrast amu satro amu yeng se ba bioasphalt can be made from organic waste material. Organic waste material hai se fossil fuel ga yam thine khene. Organic waste material se di akoina fuel atopa ma on thok pe ai non renewable resources kari kara kem leite adu dana ma se bioasphalt se fossil fuel de derive torok pa natte hai tara ga di organic waste de derive torok pa oiramani ha se me assumption akoina tau sabe yare adu dana masi gi statement ani je supporting oine contrast si is na supporting oine supporting oina draw habedi fossil fuel na sab natte ma se bio id atopa living being habedi atopa waste material gumana sab oiramgani haina haine adu taragadi akoina se UPSC ki trick amada smaina statement ja sukamatik yamna piramba oi taragadi akoina statement jing ja amana ama je support tawna bra amana ama je id kakthatna bra habedo yengo statement 1 jiga statement 2 jiga akoigi kakthatnarib statement 1 jiga statement 3 jiga supporting oinarib adoi taragadi sidagi answer ju khumbai rai line yare statement number 4 je khumdringa yemgo statement 1 jiga statement 3 jiga yaw bai tare supporting oinaramni na babani mokse pulapuni yaw ba thi duini 1 ga 3 ga yaw ba sida ma lere 1 ga 3 ga yaw ba sida ma lere adugo 1 ga 3 ga yaw ba sida ma lere adoi taragi sigi statement se sujjo shodana lalani kakre ko adege mo kadoga hara kanda statement 1 ga 2 ga je punna yaumina ba yade hamne 1 ga 2 ga punna yaumina ba yade ai tara ga 1 ga 2 ga yaw si simju kakrani 1 ga 2 ga yaw si sideju amaju kakrani to tadi statement ka ya da kai hore last koini bg ka tangai hore bg ne ba chublis haidi UPSC ki official ki da su bg chumme 1 ai biospell ki matang sida amukan na hairak ko biospell abise kaino koina phatauti degi sungba koila uduni ba hariba koila se koigi lamben thaba matamda lamben ki soroki lamben sema matamda sijina ba yai ko biospell se adudana akoina tawdui se kaino harakadi anauba resource anauba puthorokpa sarkarna innovate torokpa union budget tabu oigera economic survey tabu oigera innovate torokpa potsima matung tarakpada dum papirani ko habedi budget sima su tha ba yadre important yam oire budget ta panba pot ebe sida kano ta tawre ise environment ki question ni batabadabu budget tagi la ini current affairs tagi la ini aduduna current affairs darkar lain haise ko current affairs tagi topic se khallaga aduduna b option b je chumani ko last ki statement 4 je chumme chumme kamaine no haragadi maji eco friendly oi haidi kano fossil fuel degi natragadi eco friendly oi tabani natra waste material degi sungbo oi daragadi eco friendly oi doini aduga lamben thabada season hai to ko yare ko adoi taragadi aidi ngasai gi contrasting supporting tawwa trick to palaga answer se
khumba yai si punamak se loina hanjana jana palaga laigani habidi nate ko but this can be a trick ko idi yam useful oiba trick ama oiba su yai ko gyan ta ni ko me aduga akoigi next topic amu next ko next question amu question next question jena kaino hara kanda sisu environment ke question ni ko 2011 ke question je mathang mathang tawrei ni ko ise question carbon dioxide oxide of nitrogen and oxide of sulfur which one of the following emissions from the coal combustion at thermal power plant dagi thadorokpa aikoigi kaino se adi gas hai tare ko gas pollution tholiba gas se ko asise aikoina adi pollution tholiba gas se koigi kaino karam bano na hangmane ko mayamna gyan tabidu se koigi kaina hara kanda koigi carbon dioxide habisi di dum thoamani thermal power plant da thadise thermal power plant da koina mai thadise kaino ayamana akoigi fossil fuel nga tani no carbon dioxide sima di sunjo soidan yarani one jima di sunjo soidan yarani ko adana 2 ga 3 ga khatang yawa se kakrani one jima di sunjo soidan yarani oxide of nitrogen je yawadra yawadra sine akoina gyan tadu se kaino hara kanda nitrogen se akoigi fossil fuel si yo thermal power plant da thari se akoina fossil fuel ne ayamana fossil fuel hara taraga di koi kari yawi fossil fuel hara di akoina living beings natra living beings de koi kari yawi living beings de akoina DNA yawi DNA sida dum khange ba deoxyribonucleic acid ka in palimen tam sida koigi nitrogen de dum yawi adegi mo sulfur aduna nitrogen se yaramnina ma mai chakpa matamda nitrogen oxide of nitrogen su soina dum tholakani adu taragadi masi su dum khange ko adegi mo oxide of sulfur ai se kaino sulfur ai se koigi kanoda naturally koigi kanoda phangba poni koigi haksang manung da su dum phangi ko sulfur gi koigi bonding ga semdana khotana ga tawi adulaida phangda hairga so koigi sulfur se koina kaino ina su phangi ba ma se koigi fossil fuel gi magi id pollute koigi kahani fossil fuel gi marak ta so koina koigi impurities oina phangi ba sulfur impurities oina fossil fuel seng da ba se koi sulfur adum yawgal le ko aduduna akoina kaidoga hara kanda sulfur ai se adum yawdo le ramni sisu ko oxide of sulfur aduduna ai kanoma kanom tak panjarake madudi kaina hara kanda sigi koigi emission singse air pollution gi source me amam lai ko like koigi industry lai ko adegi industry da su makal me am lai like tanneries ko adegi pharmaceuticals ko adugumba me am lai adudagi koigi yumdagi puthorokpa household products dagi puthorokpa ko household product dagi puthorokpa pollutant ko household product dagi puthorokpa pollutant adagi factory adagi pollutant asigumba pollutant ma'am sinsigi man puthoriba emit tawriba gas se important yam oil gas se kadaweba important yam oil important oil meaning di kaino hara kanda khangbase like koigi internal combustion engine hare kalas internal combustion engine dagi kari thadoroke internal combustion engine ko combustion engine dagi main oina thadore ise kaino hara gadi internal combustion engine dagi carbon monoxide ko adagi nitrogen oxide nitrogen dioxide adagi unburned oiba hydrocarbons mayama ko adagi yumdagi akoi household product ka hai tare house dagi thadorok se carbon dioxide amadi sunu sunu thado amani koigi household product dagi cooking dagi kari dagi adagi ayamana household dagi koigi pm 2.5 kumba ko adagi black carbon kumba ko adugumba thadorakani industry dadi industry makhal myam ama laigre mai makhal dagi matungina kaino thadorok pasu yawi
ko ko adagi kano thador BOC thador ko siya mai makhan ma'am am legre ko siguma ma'am ma haidi siji haidi koi list ama sem to o aduduga industry dagi kari thadori aduduga thadori si thadorokra kari thadori habse phajana naina ba ma changi ko UPSC de su mamang de su thermal power plant gi direct exact hangramina matung tarak de su hangoi hani ngai lete but tabu sigi question sigi wena di correct tawa yamna lai gre ko habedi carbon dioxide sidi fossil fuel thara ga carbon dioxide so thadora da bani adagi fossil fuel da koi nitrogen ju dum yause koi hakchang da dum nitrogen DNA da nitrogen da dum yausa bani na sulfur ju koi hakchang da dum yause sulfur adagi impurity so ina suma ja pyrite form da adum yausa bani na koi gi ahum mak chi yaw doi ne ko the correct answer is D ko satellite used for telecommunication relays are next question ko satellite used for telecommunication relays are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit when the orbit is geosynchronous. The orbit is circular. The orbit lies in the plane of the Earth's equator. The orbit is at an altitude of 22,000 to 36 kilometers. Select the correct answer using the code given below. Code sige matung ina answer sa kumuhay ni kumay sa. Let's say yung siko. Orbit is geosynchronous. Habisi. Yung ko geostationary habisi ka geosynchronous habisi ka jaya naman layram taraga di ay explain to sa ke. Kogi prithvi sida layra kanda kogi geostationary hay taraga di kogi satellite che hariba satellite che koi na stationary hayati kaino laying the bit constant position da labado china smaina layba matamda mazu smaina chapchana laydoineba aduduna akoina satellite che sidaistan akoina yengba matamda satellite smai ugibse satellite che adum aina mathakta yengkapa kudingi satellite che mana laygiba mapa position do adum laying the bit adum layineba sis aduduba koina geostationary hayab gantai ko aduga geosynchronous hay taragadi kaino geosynchronous hay taradi stationary di oiroi mase ko habedi akoina archina labor matam sida mase satellite smaina labadi lairaroi but tawada mo mana chatpa matamda satellite chapa matamda smaina cylindrical oigra natraga north pole da lermadagi south pole da change tawigera tawa matamse exactly magi times hay tare south pole da change tawa south pole dagi north pole da smaina change tawa se 24-hour changba kai lay ko adagi 15 hour changba kai lay ko 15 hour changba se adi periodic nine hai tare 15 hour de changi bise 15 hour adum changba 6 magi part ama chat pano mai satellite chena ling bise periodic oi bai tare magi hane gi position da halakpa matamda magi hane position da halakpa matamda chapmana ba time matam changba adoi tare gi madu du ko na geosynchronous hai ne synchronous habedi kaino koi gi sync labado mi amana tawba thabak to maju chap chana adum tawbado adudo hanjan na haidi koigi kai haini matam exact same time berata adum taw taragadi madu do koina geosynchronous haidoi ne ko adugi geosynchronous ki type amane ba kari geostationary se adudana aikoigi the orbit is geosynchronous harak taragadi magi geostationary ki type ni na masijima chummani ko the geosynchronous ki type amani na masi jum chumani and orbit is circular yung ko orbit se circular oi ni yung circular oi da taragadi yung satellite che amuk chok thok amuk picture masai gi sigi satellite che circular oi dring khala se pot amada akoi gi earth da circular oi dring khala se ma se ecliptical oi dring khala se satellite to same position da lerega so ma gi speed chilling bam thok tro idea do sidagi concept sidagi lakseba concept se kaino geostationary habati prithvi gi kano sida satellite gi kano sida link the bidal lega dabni haibani satellite che ko mini yemo ta the link the bidal lega dabni habni adubu link the bidal layo haraga maji orbit circular oi da taraga de ko consider taroseba ecliptical oi raseba amuk lap thokpa amuk naksalakpa saida amuk naksalak to ni ko satellite che awdagi amuk lap thokpa amuk naksalakpa amuk lap thokpa amuk naksalakpa tawba satellite masaduna amuk lap thokpa amuk naksalakpa taw taragadi ma se kaidongdino circular oi da taragadi ecliptical oi da taragadi same position da laigadra
ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ orbit circular ꯑꯣꯏꯕꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ same position ꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ same speed maintain ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ speed maintain ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ circular ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯕꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ 1 ꯒ 2 ꯒ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯁꯤ 1 ꯒ 2 ꯒ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯃ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣ the orbit lies in the plane of the earth's equator earth ki equator gi plane da laini haiba ko our orbit lies in the plane of the earth ki equator ki plane haibdi kaino si se earth ki equator ki plane amani se smaina kakpaje mana plane ama se daisa ka enkala je si ama se daisa earth ki da thamme enkala se ba adu tandi madu earth ki equator ki plane ni sumai thamasu yai ko magi kano se center se power chi ma thamme kala se any direction so na kane thamajai so na kane thamajai any magi mo ma any mapa ma da dum thamba yai ko center di power da any plane ama center di power ga thamba kano se bu akoi gi plane in the earth equator ha ra khangne ko ko adu do ma hai se kaino orbit che masigi orbit che ngasagi orbit abdi kaino ngasagi geostationary orbit che masigi magi kai hai ni orbit che masigi plane che da leigedabne ha meaning se masigi plane che da leigedabne leitaba yaroi ko leitaraga di kadoba akoi gi polar satellite kumba adu kuma haidi magi same position da leigedabne ha do 24 hour changadabne ha do oiroroi ba haidi ngasagi art da leire kanda mana equator gi da smaina pass tau da taraga smaina lei da taraga di same adi orbit ki sorry orbit lies in the plane of the earth equator gi da leigedabne hai sidais da leigedabne hai adu taraga di prithvi gi satellite ama side leiba nupa amana satellite che mafam amada dum ling da bita thamge hai taragadi mana ugadreba satellite che sida ugadreba satellite che sona kanda sawai da leba matam de ma ugadra ba phajana I think same distance ugadra ba uroi ko because earth ki equator da leitaba mi na di satellite to kamaini yengduri ge kamaini yengduri ngai ko ai gi se soi dore se hojik sumaina to basu yai habani sumaina to basu yai habani any koigi equator ki mapada dum leidoi ko sigi center ju phawraga adu taragadi sawai da leiba mi gi dusu sigi kano geo stationary satellite na dum cover up tawgrani sawai da leiba mi gi dusu zum geo stationary satellite na cover up tawgrani adu dana orbit lies in the plane of the earth ki equator da leigada bane have se dum yaningi kana go mana khalam me sawai da leiba mi gi di sawai da leiroidra equator da leidrasu center power leidrasu yaroidra hangakani no adi center power ga leidraga taragadi magi 24 hour da shuroi ko art ki 24 hour da shugi hai taragadi geostationary se nang na khangada ba amana koigi ma satellite na leiba matamda changba matam 24 hour changada bani chapchana 24 hour ko leiba matamda changba matam che art ki su leiba matamda changi 24 hour changmani ba chamana na magi 24 hour changmam thoeba aduduna statement number 3 ju sumani ko statement number 3 ju sumani adu taragadi sidesta 1 2 3 chumme 1 sidasu 1 2 3 chumme 4 je chumdabra sidaida khangnarani ko 4 je sigi question ji UPSC ki question ji ki trick ama khak su sidaisa yam phachaba trick am su palambe karamba trick no hara kan yam phajai ko magi question khong je the orbit is at an altitude of 22,236 kilometer and hairame kanagumba even ai isamak subo adum sije chummena ina khotleba karigino haragadi 22,236 se lari khara da high 22,236 se lari khara da high but akoina details se khangjada ba se kaino harakanda miles haibane kilometer haibana ti 22,236 miles haibane orbit se altitude che kara ida legine harakanda si altitude abdi kaino maina satellite na akoigi earth ki prithvi ki mathakta legedaba distance se ko 22,236 miles haibane gandai ko adu netre haragana 30 miles kilometer don thogana 36,000 haine or
35,786 kilometers ko kilometer to oragana si oidoineba ko aduga miles to oragana asi oidoineba aduduna munna pasandaba angang de aigumba oitaragani masije chummina khotkaneba ko tasemagidi miles habisiga kilometers habisiga munna pasandabagi so akoini unit chisu phajara khara pasalo UPSC da trick khara pali trick se kara trick no hara kana kilometer se miles daga isan bagumba ko miles se kilometer daga isan bagumba adumaina khara tawe duduna yarigadi section pabiyo unit kumba se su phajana munna pabiyo ko icham chamba 4 sida lalalaga koigi kai haini ani sida akoigi negative chalan duine ba khamra aidi sigi oina di answer ki se a oi ko 4 se lali ko aidi 22,236 kilometer se yaude ko aduga atopa mayamna pabi be ya ba ai tare ko geosynchronous geostationary ki matang sida pabi be ya se koigi da kaino kyam lege hai se koigi kari koigi orbit cam lay guys orbit cam lay akoi da id orbit se akoi na yengba matam da akoi gi mayam na su thine lower earth orbit kind ko leo kind adigi sigi geosynchronous geostationary earth orbit kind lay ko adigi sun synchronous orbit kind su lay tro adigi lagrange point na ko lagrange point ko akoi si ji thengnaramani akoi gi like lagrange point se L1 L2 kaina thengnaramani si su aidi magi orbit makhal ne si go orbit sing se amtang pabiyo ko aidi man su aidi si se extra oina satlauna paraga thamoro koi gi si se current affairs ta haraga na koi gi aditya L1 kaina tawgibedu khamra aditya koi gi satellite thagaba tamda orbit se aditya L1 ai se kaino satellite check kadaba L1 point ta thamnabagi damakta ne ko aditya L1 point kai harise so ko question trick se kai no haraga di koi gi ngasai do kilometer se miles ta piga da kilometers on tho ganda namdana lalan bagum ko aduga kadoga harakanda common sense khara sijanaraga dum khumbaya ba abidi circular oiragadi circular oidabida eclipse oiragadi kamai tawba yagadrani kaina hangjallaga koigi pulamak phaba ngam ponteba ko but tawdabu koina kai haini common sense sijanaraga dum khumbaya ba question ko next question am yingse India has experienced persistent and high food inflation in the recent past. What could be the reason? Ko inflation je husik chu dum thoi this is a relevant question adum oiri ko 2011 da hangi haraga so food inflation je si husik chu dum tawri ko food inflation je husik te adum RBI na kari kara tawdana ko food inflation je ta na ba adugumagi Paraxy, due to the gradual switch over to the cultivation of the commercial crops, the area under the cultivation of food grains has steadily decreased in the last 5 years by about 30% ever. Assume tawseba akoi India gi chak tang ma se kaisu thokte ba dagi cheng chak mayam ma puthoe ba koi gi agricultural field mayam jing se koi gi farmer jing se ado asumatic magi production je asum increase tawri ne ko 2011 gi kanoda pusalaga so 2011 hai se adum akoi se food ki kara hai ni food security fazana leiba matam ne ba koi gi ko aduduna sigi question je parapa matamda yengo ko impossible oibra oidabra habido hapet wakanda naina gradual switch over in the cultivation of commercial crops hai kaino commercial crop habidi kaino akoi gi paisa thokpa ya ba like chamana guma thaba da ko or coffee guma thaba or koi gi ni rubber guma thaba da commercial crops hai tare ko commercial crops ida change tawgre ka hana akoi gi gehu gumba wheat kumba adegi rice kumba tharambado commercial crop ta tea gumba coffee gumba da change tawgre kaino ko area se magi area da food grain tharamba area se change tawgre in the last 5 years chahi manga da 5 years da change tawgre adu duga kadorga hara kanda magi kaino ngasagi food grain production je 30% handagre ko 30% handagre yone suk chawraba India sida area suk yam leigraba in sida ko
Huzik fawa 30% handaba guys na oithoktabane haidi food security fazana lay chai kuding ki khabar na dum yaribani food che production tawbase adum henkale haini adum henkale hariba pochida ngasagi kadoye food inflation thokpana maram oirakanda ko food anati kanose di switch over having ngasagi commercial crop ta change tawgibana maram oirakanda ngasagi food inflation thoe habisidi chidi yaning de 30% is a very large number yam chawman gre 30% is adagi magi time limit is small time oire aduga large decrease oire ko 30% handabaga is the it's actually impossible oire adu itaragadi masigi statement jimu suchosudana lalamani yandai ko one jima lalamani two means ko as a consequence of increased incomes the consumption pattern of the people have undergone a significant changes see the common noive statement like koigi income se henkalakpadagi kare paisa paikhalagadi koigi aha achapa aha bacha khalakpa degi consumption to mana manjaba charakpa degi sangom tham degi sangom thaklakpa breakfast aram degi breakfast arakpa this is consumption pattern do the income helagadi consumption pattern adum change tawni sidi common noive thing ne ba ko ina kara khula agadi chapa chama khotpa se adum henkalakani kholakani ka habise masi je chumamba yai ko yengsi ko the food supply chain is structurally constrained structural constraint habidi kaino structural constraint di ko india da dum thok lere structural habidi kaino mafam chaba market leitaba structure ni ko structure da leitaba hai tare ko mafam chaba market leitaba mafam chaba godown leitaba degi pochai mya mama tungchin ba haitaba degi mangba ko injang na pi mya mama thare injang ni godown leitaba yonfam leitaba adegi phasana store toraga thamnaba packaging tonaga thamnaba gi leitaba degi pattana mangdana pumdana loina ma aidi akoi india da di am thokali ko aduna food supply tawbase aibedi akoi gi chinjang yen bagi thabak se food supply tawbase structural constraint adum leibe phanayam na ko e haraga so adum leiradabane this is a general statement eva 2 ga 3 ga se kadaweba general statement eva aduna ayamana UPSC da general oiba statement or aibedi specific oidraba last year adite taraga di general statement or common sense madu do chumme na khan taragadi madu statement ani da dum chumbagal leba aduna b kano dadi question number 4 is a b oidineba ko 2 ga 3 ga kai ragadi akwai gi ngasagi income hingalakpadagi chaba hingale habisi sum chummani asa ba di chaba gi pattern du su hong ta bani food supply se su kadaba food se mina pirakpa food supply se fazana store to ba bisima ko india de fazana tawde india is in tropical country ko aduna pum kan ba adegi pat kan ba adegi thambada adi cheng chak thamba fazana leitaba ko taba fazana putho oga su ko adu gumba yam thokali ko aduna koi gi sigi question number 4 gi sigi 2 tar next question ko scientists at present scientists can determine the arrangement or the relative position of the genes or the DNA sequence on a chromosome since this is biogenetics kini ko biogenetics question how does this knowledge benefit us knowledge na benefit tawri se kari no sinibu ko yo koi gi chromosome gi DNA myam ama lay DNA se koi gi khodaman hara kanda koi gi chromosome ne yare ba DNA se DNA sequence ade DNA gi magi kano myam ama lay ba ade sequence myam ama lay ba DNA sequence myam jingda akoina kai hai ni ko A T Z C ana lay ko A T Z C ko hariba sigi sequence myam ama lay ko adi DNA ki sequence khang taragadi akoina DNA se double helix structure smain tawbudini ko double helix structure smain lerani aduduga pareng je smaina DNA ke pareng je smaina sida pareng da A hybro T G C T smaina sigi pareng je hadi hanjan basu yai smaina sigi protein nga dani ko ATGC hari je
magi sequence pareng lai duine ba pareng lai base mi amaga amta manade ba mi amaga amta manadamnina adi mi amaga manadabagi mathaktudasu adi mi masendadi kharabu manari species manadabai matungina sigi difference asukui mitik chawna leibu ko aduduni man haningse ko aduduga kaidoge hara kanda koina koigi magi adi question ji yengse ko masigi je DNA sequence khangbaje DNA sequence koina scientist na DNA gi sequence chromosome gi sequence khang taragadi kanodagi koigi mi masak khangdoini adigi kari kara DNA fingerprinting kaina leitro DNA fingerprinting ka to sidigi laktoini ko yengse ko adulaida kari hai akoina man haise normal bawan haise it is possible to know the pedigree of the livestock adi koigi sanga gi magi je DNA sequencing se khang taragani magi pedigree khangye mapa mapu je khangye pedigree habde kaino mai ade maji masigi sa se sidigi horakpani sidigi masigi sa se mapa je sini mama je sini ka habse adi pedigree ko adi masigi yen che broiler ka coiler ga yanaba yen ni khani ka habse karai de khangani magi physical feature tegi khara dikhangba yaeba ko masi hybrid ni ga habse ko but tabadabu akoina ka doga hara kana gene magi genetic ki chromosomes gi magi sequence asigi sequence broiler gi dismain tawi adai taraga di akoigi kaino da su ngasagi aikoina yen ama puthora ani yen du test tawba matamda sigi kaino se DNA sequencing se phang taragadi manare haidoineba adundana livestock amagi pedigree yengba haitare mapa mapu yengba se kadamain tawe kana DNA sequencing se nan dum taweba ko possible so hare it is possible ko baharam taragadi adum masana su dum haidi oiba yaba pot oidoineba ai yamna oithoktaba pot amadi oidedana ko it is possible ka so hairami aduduna masijima oithokpa yaba potni so masijima chumne aigi wakhanda ko it is possible to understand the cause of all human disease mayam ama ko khangba ga mayam adu all human disease haibisida yam extreme oidro DNA nati DNA da kashu soktaba disease mayam ama leiri like lok thung bajiba koi DNA da sokadro soeba HIV positive oibisibo koi DNA da hairakpurane aigi DNA jin HIV positive oigadamne ka haibisam hairakpurane all haibisida lahaleba namdana yuko sigumba all extreme oiba haitare ko habedi all gumba ko everything haibu gumba ko asigumba potse si yaro taragadi chikshaloba it is possible to understand the cause of all human disease hairak taragadi majijo lalaneba sorry lalaneba ko statement 2 sima lalaneba kaigino haragadi all hairambagi human disease kharadi like akoigi sickle cell anemia ko sickle cell anemia ko down syndrome sickle cell anemia down syndrome siguma mayam sing sisu karadagi koigi kai haini disease siguma disease mayam sing se chromosomal disease ngatare chromosome da sorakpadagi thoma ngatare ko chromosome defect laibadagi solakpa ngatare sickle cell anemia down syndrome ga haise ko asigumbasidhi genetically DNA dagi solakpadagi soyanbani aduna DNA ji yengaga DNA sequence yengaga akoina khangma ngamni haiba yaiba but all disease hare abadina laleba ditaragadi ko second thing that it is possible to develop disease resistant animal breed ko disease id disease nahandanabagi sise akoina BT cotton kaina puthoido bolworm dagi koknaba BT cotton adagi BT brinjal kaina puthoiba mayam akoigi ko si puthoi sing se kaino disease resistant oinaba natro animal breed seda ko disease resistant oinaba ne aduduna maram orakanda akoi example chu leine BT cotton BT brinjal kaina adu taragadi BT cotton haise bacillus thuringiensis haina ama lei ajugi bacterium dudagi magi genes khara lautho kanda masagi DNA da hapsan doini ko aduduga
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯜꯋꯥꯔꯝ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ DNA ꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ DNA sequencing ꯇꯧꯗꯅꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ DNA sequencing ꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 3 ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 1 ꯒ 3 ꯒꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯀꯣ C ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯤꯀꯣ second question ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ in terms of economy ko economy ga environment ga ngatani ko question ahamagi 1 dagina 20 ba sa huji phawgi oine sidi adum in terms of economy the budget of foreign national to witness ko 19th Commonwealth Games in India amount to haiba ko mapalam dagi lakpani mapalam dagi foreign minister ama lae foreign national not foreign national ama lae ko Commonwealth Games akhoi India da pangtokpada yengba ko adudu kari haidoine amount to kari oidoino export oidoira import oidoira production oidoira consumption oidoira mapalom de mi lak taragadi akhoi kari haidoba akhoi gi pot ayongo mapalom de mi haibsiga mari leinarisi kaino akhoi mapalom de mi se kadoba lak taragadi mapalom gi mi sina magi paisa do sisinaraga akhoi de pot leigani ba mai chinjak chagani khotkani thakani adu mayam singa leigani leiba matamda mapalom de foreign gi paisa ne ba akhoi de changai adu taragadi adu dubai ko export ko import ko de import ayresina kaino pochai pusalakpane ba akhoi na leiru bane ba pochai sidi ka dawge hara kanda export ne ba export aise kaino akhoi na pochai na mapalom da thadoga mapalom gi mina leiba natra matamda sidi foreign national do akhoi india da la ga leibani tudana adu chamane mapalom da pocha puthoga mapalom gi mina lehin gi biduga mapalom gi mi sina la ga akhoi india da leiraga charaga thaga leigi besiga chamane ba dana masisi export ne sibidi irai lai ko question se production nate production ai foreign national do ma production to hondoino consumption su nate consumption di ko india masana saga da ko consumption haraga di ai sidi akhoi da tongchari ne export ne ko adu yani ko 6 later 7 Microbial fuel cells are considered a source of sustainable energy. Why? Microbial fuel cell abidi kaino microbes na thoan ba fuel cell abidi kaino fuel abidi kaino khoi gi kaino hai tare khoi gi microbe mayam thammedana microbe mayam thammedana adu dunga masi je battery on thok pai tare plus minus on thok aidi battery on thok fuel cell hara ga di battery hinduni ko battery ne ko battery haina bidi fuel cell on top tare waste material khara thadarani waste material se akona microbe thajalani chemical reaction tholani chemical reaction na mara mara kan madu do battery on thon ba adu gu madu ba akona microbial fuel cells ara kani ko yam simple ba tam ni ko are considered a source of sustainable energy ki source amani hai ko yesi ko they use living organisms as catalyst to generate electricity from certain substrate sidi chummani ko ayo explain taw giduni like living organism khara haibedi bacteria gumba khara sisinare haraga electricity putok tine cell haibse kaino electricity putok na bane battery haibse kaino electricity putok na bana tro adu taragadi certain substrate haibedi kaino fatality obeya any energy putok ngamba microorganism dona chaba ngamba pot oigadabni ko adu taragadi general statement ni message ma chumamani gyan tare ko they use a variety of inorganic materials as substrate variety of minerals of inorganic material hai ko yung ko microbe na chaba ngam se inorganic lo organic la microbe na chaba ngam se bacteria na chaba ngam se organic lo inorganic lo bacteria na chaba ngam se bacteria na chaba ngam se bacteria ai organic inorganic sisu ai hai rakhe ko organic hai taraga de ko waste material gumba kogi sanga asiba lagi makum gumba waste ne wa semagi inorganic harak taragadi inorganic te kogi rock singjini rock abidi kodamaina mineral singjini nungjibu bacteria na sabro sade le hoi khara chaba lei but adubu moina loina chani habidi leiti adu mineral sai si inorganic minerals ko adu mayam ama leiri
substrate oina seasonaba haibadi ngasagi sidaisa cells ida thajanduri se inorganic oiba akoigi material chunga tani haibadi lani badudi kaino haragadi mana microbial harame microbe na saba ngamse kaino organic haktane inorganic tin natte badu na tu se lani yengsi ko they can be installed in wastewater treatment plant to cleanse water and produce electricity ko sisu chumni ngasagi waste material ni haja ke bido waste material sing se muthatna bagi namakta koi microbe season ani sisu bo koi na bioremediation ko bioremediation tawraga madudagi tholakpa energy duna koi gi fuel cell habadi battery gi electricity puthokna bagi mo season na bi yai aduduni ko man hani se aduduna 1 ga 2 ga chum 1 ga 3 ga chumani 2 se lalan ko 2 lan bagi maram se ai ha bado inorganic material ne inorganic material habadi gasagi minerals kangu duni minerals habadi nung kari kara du bacteria na sabra ne cha de dana ko aduduni ko bacteria na chaba ngamoi da microbe na chaba ngamoi da poni na akoina masi se lan doi male na lan ne lokthoi ko 2 se so sumaina logic na khongada ba question se ai ko adagi question number 8 lere 9 am yengse 8 another 8 and am yengse which one of the following statements appropriately describe the fiscal stimulus fiscal abadi kaino silesi yong ko adi akoi ai sum khang ri nang ju sum khang ri ana khalase ba fiscal stimulus ai kaino yengse fiscal harak tare gadi kaino what do you mean by fiscal fiscal abadi kaino tax abane tax ki maram da laina ba adu tax ka ba ai kaino ba stimulus abadi kaino tax ka han ba ai ne tax thongwa natraga tax se puthorok na paisa ase magi ne paisa ta na magi mo do ne ko tax habse kaino sinema ma hai ne tax ki stimulus ki matang da tax ki fiscal stimulus ki matang da mari laina statement da khanto habne yengsi ko it is a massive investment by the government I mean fiscal stimulus I mean tax mina tasembagi di asemba meaning da di ai haizara ke ko ti mina tax se thirak na bagi da makta ekoida kai haini government na another initiative ama pakhat pado adu dubu ekoina fiscal stimulus ko yengsi ko it is a massive investment of the government in manufacturing sector yongo manufacturing sector yongo akhoi asuk chawraba india sida tax haba fiscal tax ki thabak sibu manufacturing sector da khatang tawbrane tawde ko manufacturing sector sidi just kogi kano katane gari saba degi pochai saba adu katane manufacturing sector tax lawi se koi gari chain bagi da sulawi yum saba gi da sulawi ko adegi any tax makal ma'am ama lawi ba ko dubu koi manufacturing sector da khatang di tawde masi ma pe chingnari ko it is an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country yung ko tax se pirak na bagi da makta economic activity ha di kana economic activity ha di kaino harakanda paisa nungsa abedi paisa nungsa leiba khotpa yonba adugumba tawrak na bagi da makta ne sisu thamjinga tang masida di magi kano se manifest magi sector aseng se high de ko pulap ta high ko government na thabak paisa se tax pe ka di praja myam jida tax ka khalang na bagi da makta tax tagi paisa je ta na bagi da makta government na initiative lokhat patu ne ba mana se fiscal stimulus is high government na yung ko si da mo yan si it is a government's intensive action on financial institution na di RBI ko ba SBI ko ba bank ko ba sino ko to ensure disbursement of the law to agriculture and allied sector yung ko agriculture and allied sector and hide sida su yung se ba ai question je su khang dre na khala se sector ani katane ba mana palli manufacturing sector mana palle ko adagi agriculture and allied sector and su palle fiscal dagi nasai agriculture dagi su tax lawi manufacturing dagi su tax lawi lawdaba amau leite mai sector ko ni maktagi dom paisa je lawi tax lawi aduna maram oira kanda nasai siga statement ani se landu be amale it is an extreme affirmative action by the government to pursue its policy of financial inclusion is the kaino financial inclusion is the lairaba prajajing kantana tax thibraba thide financial inclusion have the kaino lairaba prajajing bank hangbang amjadaba jingno bank hangan ba habne
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯤꯁꯤꯅꯦ ꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯕꯤꯅ ꯀꯣꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯕꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯕꯠ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯨꯂꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ GST ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ next question number 9 formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern what caused the reason for the formation of this hole yung ko ozone hole sungakpagi ozone hole tholakpagi matanggi se akoina ozone hole haibse kaino haibse hana khangchebako ozone hole haibse kaino hara kanda ozone layer ama khanglai stratosphere da 30 to 50 or 25 to 30 or bracket am tawani adugumba distance ta ozone gi layer ama khanglai but Antarctica da di ozone gi layer je asugamatic pai पाबदन मक्सुनतना कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs मैम हम सिजिनरबदगी कोई ओजोन से होरमबने हुजिकि होगिद्रेको अदु होरिबै मरमजिने माना हंगिस होरिबैगी मरम से करिनो हारगदी यामना मरु ओइबा मरम से कइनो हारगदी कोइना क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिजिनबा कोइगी कायानि CFC सिजिनबा को क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिजिनबा को अदुदगी ngasagi kedoge hara kanda refrigerator the ozone layer bu pada hanabada mateng pamba chemicals in sizinabase masizina neba ozone hole tholais formation of ozone hole in the Antarctic region se kari maram gi no was the reason of the formation of the hole hara taragadi kaino hara kanda option se pare se ko presence of prominent tropospheric turbulence troposphere the turbulence thoe troposphere the nong se thoe ko aduduna maram orakanda ngasai an inflow of chlorofluorocarbon mayam jingje aduda changi habne jandai ko aduda changi habne adu taragadi ngasai hoi o thom bayai troposphere the turbulence thom bayai thom da bayai but tabadabu aikoina khangdu se kaina kana turbulence thoga troposphere da turbulence thoga ozone layer se karai da leiba stratosphere da leibani turbulence thoga ozone layer da sok ngabdi leite aduna troposphere da ozone layer se ju leibisu natte aduduga kamaina ozone hole se thoktoino sijima kathat krai ko a sima yare b sima mi yengse presence of prominent polar front habidi kaino sisu nungsit makhat abani ko stratospheric cloud ko prominent polar front ama stratospheric cloud leiba aduga inflow of chlorofluorocarbons sidi ngasai kan mathaki dusu yare inflow of chlorofluorocarbons budi ozone layer so leba di yare ayaninge presence of prominent polar front is polar region da kadang thoi aduduna polar front thokpa habidi kaino ngasai chlorofluorocarbon akogi india mani kanoda पृथ्वी मथक्ता थादोइबा मैम जे पोलर फ्रंट सिना कदोगे हारा कांदा अकोई इंडिया दा थादोबो पोलर रीजन एंटार्क्टिका रीजन सिंदा चलनगी मीनिंग दी पोलर फ्रंट जन मरम मोर कान नुंगसिचे पोलर रीजन दा दुम पुगी बाय तारे अदुना नुंगसिचे पोलर रीजन दा पुगी बा मतम दा ngasagi chlorofluorocarbon सिसु लोइना बा पुरा चटखेबा अदुना अंटार्क्टिका दा आइदि होनबगी चांस या वांगिने अदुगा स्ट्रेटोस्फेरिक clouds in the toilet yan ko stratospheric cloud hai se kaino yamna low temperature da yamna low temperature da form to ba cloud ni ko adagi hai masigi cloud sina kari thon ya ka na koi chlorine je release hole masagi CFC san hydra CFC is the stratospheric cloud sina ngasagi chlorine je release to chlorine ji ngasagi free radical ki type ta la ni free radical sina ka dawge ozone je thugai da mati pang doi ni sis aduduna option number B je chummani ko option number B ji di loina amata
खाकतगी लाद्रे अमता लोइनम चुमनी adagi absence of polar front in the stratospheric cloud and inflow of methane and chlorophyll methane ji diya de man hapchal eba methane ji this is not a ngasagi kano ozone swan ba kano na teba mas gas na teba methane ji so ozone swan ba gas ti kano chlorofluorocarbon ji increased temperature at polar regions due to global warming na maram orakanda temperature increase tabo yung ko कोई टेम्परेचर इंक्रीज तौर हारगा कोई ngसाइगी ग्लोबल वार्मिंग हेना थोकले हारगा हेता हुजिकसु ग्लोबल वार्मिंग थोइको तबदा बो ngसाइगी पोलर रीजन दा थोइबा ngसाइगी कनो से ओजोन होल जे मेन हौग्रेब को ग्लोबल वार्मिंग गा ngसाइगी ओजोन होल जे मरी लेने हाय तारगदी हुजिकसु दम ओजोन होल जे लेगदम ने एंटार्क्टिका लेते को aduna takpadi kaina kana temperature ga ozone ga mari amta laina de aduna d ju ka khrani adagi c ju ka khrani c ji ka izra kaina methane na pot ama hapchalam badigi ko aduna b ji ka tang ka hawa yani ko adugo last question na si goina 10 chubada following the consider the following action with the government can take government na lawba ya ba action hai tare ko karam action no hai ba devaluing the domestic currency is a devaluing tauba reduction in the export tawagi subsidy habadi paisa pochai thadokpa mapan da pochai lainaba pochai yonaba thadokpa do adugi subsidy do handhanba subsidy habadi kaino maman taba handhan taragadi pochai se tang na mapalom da yola hai ni ko devaluing of the domestic currency gi value je handhan like ngasai US dollar amada IT prevalence 90 yogreda na ko adopting the suitable device policies which attract greater FDI and more funds from FIS aduga ngasai polar adi FDI amasung FIIs ko FDI amasung FII da hena FDI da paisa thada ba handhan ba ko another sorry FDI da paisa thada ba hingalan ba aduduga FII da ko FII da paisa sorry suitable policies which attract greater FDI and more fund from FIS ko FII amasung FDI da paisa se hena laknaba adi more fund thadaba haitare ko adudo sidaista ayama ka hayauge statement ahamagi ani se government na lokhat pase kare hani current account habam lei koigi current account habam lei ko koigi kano da NCERT de yawbani macro ko ne balance of payment haba chapter do ko current account aduga capital account haina ani lei ko current account capital account capital account sina koigi kainara kanda FDI gumba loan gumba sigi ko sigumba sine capital account hai current account hai sina kainara kanda koigi trade gumba ko remittance abadi koigi pochai am kano tawraga mangraga kholaga paisa hanjan badu aduni ko trade gumba remittance gumba pochai sokra kanda hanjan badu the capital account sina FDI ko aduga loans gumba sigum sini capital account hai sina paisa oina pibase ko since balance of payment haina often macroeconomics to yawbani ko masi jema hai se kaino current account se trade gumba trading gumba adagi remittance gumba se handana bagi da makta kari tawba yai trading ja handan gai tare ni trade tawba se handan gai tare gadi koigi domestic currency je handan ba mathau tai chumme basi domestic currency ai di kaino akoigi paisa gi value se trade tawga hai taragadi kaino akoigi trading se tawga hai taragadi domestic currency se handan ga dawne ko adi domestic currency se handa adi domestic currency se handa ta taragadi akoigi ngasai gi kai hai ni domestic currency se handa taragadi trading tawningaroi ba mapalomda trading tawningaroi khudam oina hairse ai lupa yankai parameba yankai paramaga
USA digi poche aina trading tawnaba aina trade tawnaba aina USA digi poche aina leiramneba lupa yankai piba poche moi US dollar dadi dollar makhai ma pidoine natra dollar makhai ma pida leiramdoineba leiramajida aigi USA gi sumai sum leiramajida aigi devaluing tawgi taragadi paisa je lupa yankai ga dollar tangkhai ma manarabado lupa sama ga dollar tangkhai ma manara ani devaluing tawgi taragadi ai trade tawningadra ai paisa hena ting oidro mapalom degi pot legi ai taragadi aduna ai trade tawningadra tawningaroiba aduna current account ja deficit handahan ga ai taragadi akoina 1 ahambagi asagi devaluing je akoina central government na tawgadabne gyan tabra ai haisa yongo ai je lupa yankai pairamme lupa 50 rupees pairamme ko dodaina 0.5 piba kogi dollar US dollar ko US dollar ma 0.5 ki US dollar jiga adi pot paisa tora leramme adu masigi value je devalue tawgi taragadi lupa yankai je koina lupa chama do onthoki taragadi lupa yankai gi value je chama ga mana khreba adu taragadi ai 0.5 piba US dollar gi 0.5 piba kailo je lening gidro ai ori sungai leiro roiba trading adu taragadi mapalam dagi pot lei taragadi trade tawbase trade hana torambaje trade che tawning aroi trade as tawning aroi ko adu taragadi ngasai gi trade as kaino current account habini natro trade trading tawba remittance tawbase trading je tawning aroi habidi aigi paisa aina aidi lupa sam pi ngasai lupa 0.5 ta leirambado 0.5 aidi lupa yankai piraga leirambado lupa chama piraga chamana poto au leirak taragadi aidi kana trading je handara ni dana ko adu duni ko devaluing of the domestic currency se chummi se adigi mu reduction in the export subsidy adi kana mapalam da pot thaba adi kana ngasi se si contrasting odini ko mapalom da pot thaba gi subsidy hai tare reduction in the export subsidy ai ngasai subsidy pirame mapalom da pot thaba gi ekoi gi poche lupa chama piba poche mapalom da tha taragadi subsidy oina lupa chani lupa kun piramane subsidy se lupa kun je piraga mapalom da USA da pot thaba se IT rupees ta khatang tharame lupa chama piba se IT rupees si subsidy oina lupa kun je tagrabni sigi subsidy je lupa tara da khatang handare hai taragadi ai 100 piram poto kadoba 100 piram poto IT da poto tharamado 90 da thagalani subsidy da handagi taragadi adu poto thaningadro ai hana lupa IT da tharamani hujikna 90 yawre poto thaningadra adu taragadi trading handara kadra handaro trade tawse handara kadra reduction in export subsidy export sorry ai je lale export abidi kana mapalo da pothabni ko sorry adu taragadi reduction in the export subsidy higher taragadi poche mapalom da poche yongo lupa chama se IT da tharamane IT da thaba ai taragadi aingonda di mangjari natro mangdabra lupa chama pi se IT da sum yolamine lupa IT da yolamine adu taragadi lupa 90 da yolakta lupa IT da yolam IT da yom se ai profit se kano profit se lupa tara phange khalase lupa profit se 10% phange khalase adu di 90 da yolakta de 20% phangodro habidi profit tongjara kadine subsidy handagi taragadi ai mapalom da pot thaba se government subsidy pi government subsidy je handagre paisa je ai gonda tongkhalak toine government adu dana trading tawba matam da trade tawningadra trade se tawninga kane adu tare masigi statement se lane 2 se lane bako aduga 3 sina adopting suitable policies which attract better FDI and more funds from FIIs ko masi se UPSC na tasemagini masi se current account gi na capital account gi ne FDI harak taraga de koi capital account gi ne sise capital account gi ne current account gi na te adu lanbam di thokne 3 se adu du FDI se mana current account gi da dum chalan gare current policy program me ama thamjalak taraga de policy program me ama thamjalak taraga de koi gi India gi mapalom da trade tawningadro tawningoi government sina manungda oina paisa yamna thajara ba FDI foreign direct investment hamni ko FDI se sigi sidesta mapalom dagi mi oina trading da holak pai tare akoi gi India manungda
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ policy program ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ current account ꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯅꯤ trade ꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤꯀꯣ 1 ꯒ 3 ꯒ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ economy ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ basic concept ꯅꯤꯀꯣ economy ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ balance of payment ꯍꯥꯏꯅ chapter ꯗꯨ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ